Reka nongere kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana Eagle Magic TV. Nitwa Niyonshuti Cedric, nk'ibisanzwe nijye tubana kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikomo cy'umwami Farawo cyaburiwe irengero. Ubuyobozi bwa Misiri bwatangaje gushakisha igikomo cyambagwaga ku kuboko n'umwami Farawo cyaburiwe mu nzu ndangamurage iherereye mu mujyi wa Cairo. Kugira ngo rero tujyane neza, uramanuka kuri YouTube channel yawe, nurangiza ukande subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Ibiganiro nyaburanga, ibiganiro bigezweho, imyidagaduro, amakuru kuri Eagle Magic TV bijye bikugeraho kwa tanu. Byatangajwe ko iki gikomo gikoze muri zahabu cyarimo ibuye rya lapis lazuli cyerukaga kugaragara muri laboratoire isa n'ibikoresho by'amateka iherereye muri Tahir, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubukerarugendo n'Inkuru Ndangamateka ya Misiri. Iki gikomo byavuze ko ari icy'umwami Anepom nk'uko urubuga rw'inkuru ndangamateka ribivuga, ndetse akaba atazwi cyane. Yayoboye ku ngoma ya 21, akaba yarashyinguwe mu buryo bwohereje mu mva ifite icyumba kimwe. Umushakashatsi mu by'amateka muri kaminuza ya Cambridge, Crestos, yatangaje ko kwiba igikomo bitunguranye kubera isoko rinini ry'ibikoresho by'amateka mu Misiri. Ubucuruzi burangije n'amategeko bw'ibikoresho by'indangamateka muri iki gihugu bukomeje gufata indi ntera, aho muri 2024 inzego z'umutekano zateye muri yombi abagabo babiri bagerageje kwiba ibikoresho byari biherereye ku butaka bwo munsi y'amazi mu nyanja Abu Qir. Reka rero mbashimire mwese twabanye muri kino kuganiro gato tugiranye, kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV, kandi ubizirikane niba utayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeneye n'uko bwije.